پشتی 4 سالان ji qutbûnê û qedexekirinê carekedin tora internetê li bajarê Reqayê vegeriya û rêveberiya Meclisa Reqayê a sîvîl destûr dan xelkê bajêr got serbest kafînêtan vekin. Ala Sadiq got berî 20 rojan kafînêta xwe vekir, ji dengê Amerîka re diyar kir, got di dema Daişê da her kesî nikarîbû internet bikarbîne. û tenê internet li çend holan hebûn û ew jî dibin çavdêriya çekdarên Daişê de bûn. û heger kesekî net li dervayî Daişê bi kar baniya, ew ceza dibûn û pir caran tombar dibûn got bi koalîsyonê ra têkîliyan dikin û li gorî wê ew dihatin kuştin. الانترنت معدوم بشكل بري انترنت پر کم بو خلق نکاری بو بو مالباتین خود تکلیان بکن لینها گلک خلق انترنت بکار دینن جبر خلق لدولو بری رقا قدبون لینها وگران لسرکار و بار خو. احمد الحجی دده زانین گو بری خلق هریمه ج دنیای قطبون و شینین رقای وکی مروفکی دشوا رشدا جیان دکه نزانبون لدردور آوان چد قومه. حجی دیار دکه گوان نکاربو به خزمین خورا دنگ بکرا و او جی دبو سدما گلک آستنگیان. لینها خلق دکاره سربست به مالباتین خورا یل لدروای رقای دنگ بکه. هروها هبونا تیکیلیان به دروارا دبس سدما وگرا گلک ولاتیان لباجار رقای. ما كان عندنا تواصل مع العالم الخارجي نهائي. تيكلين ما بالدنيا را تنابون انها مع الباطن ما دوست ما وخزم ما لهمو دنيا دكارن بمرة دنگ بكن واوجي دبجه راحتيه لجمع ولجموانجي يعني بدهمان دم روف دكاره بباوي خورا براي خورا دنگ بكا وكاري خو بجه بينا انكو هبونا انترنتي استقرار كي دكا النت وجوده استقرار. هیجای گوتنه گو به کنترل کرنا باجار رقای جعالی چکدارن داعش و بری 4 سالان همو کافینت هاتن گرتن و داعش خلق هریم جهمو دنیای قد کرن. پشتی 4 سالان جو قطبونه تورا انترنت جارک دین لباجار رقای ودگره و خلق رقای ادی کانن سربست بخزمین خورا دنگ بکن. محمود بالی دنگ امریکا باجار رقای.